ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त सज्जन, हिजोसम्म हामीले 15औं अध्यायको मूल पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौँ, कथालाई पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। आज हामी 16औं अध्याय अर्थात् 16 अध्यायलाई सुदेव प्रतिबोधाख्य 16औं अध्यायः श्रवण गर्नेछौँ। श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं दृढधन्वने वाल्मीकिना महाप्राज्ञ चरितं परमाद्भुतं। वाल्मीकिरुवाच दृढधन्वन् महाराज शृणुष्ववचनं मम सुपर्णं केशवादेशादिदमाह द्विजेश्वरम्। गरुड उवाच सप्तजन्म सुते पुत्र सुखं नास्तीति यद्वच हरिणोक्तं द्विजश्रेष्ठ तत् तथैव तवाधुना। तथापि स्वामिना ज्ञप्त कृपया ददमीथे सुतं मदं संभव पुत्रो भविता ते तपोधनं येन त्वमाशिष सत्या लप्स्यसे गौतमीयुत। परं तज्जनितं दुःखं युवयोर्भविता ध्रुवं धन्योऽसि द्विजशार्दूल यत् तेजान्ता हरो मति सकामा प्रिय धनिष्कामा हरिभक्तिर्हरे प्रिया जलबुद्बुदवत् पुंसां शरीरं क्षणभङ्गुरं तदा साध्य हरे पादं धन्यश्चिन्तयते हृदि। हरेरन्यो न संसारात् तारयेत् बहुदुस्तरात् हरेरेव कृपालेशान् मया दत्त शुभसुतस्तव मनसि श्रीहरिं ध्यात्वा विचरस्व यथा सुखम् उदासीनतया स्थित्वा भुङ्क्षुव संसारजं सुखम्। वाल्मीकिरुवाच दम्पत्यो पश्यतो सद्यो दत्त्वा वरमनोत्तमम् खगद्वारा हरिशीघ्रं ययो निजनिकेतनं। सुदेवोऽपि सपत्नीको वरं लब्ध्वा मनोगतम् आसाद्य स्वगृहं भेजे गार्हस्थ्य सुखमुत्तमम्। कियत्कालक्रमेणास्याद्दोहदसमुपद्यत दशमे मासि सम्प्राप्ते पूर्णो गर्भो बभूवः। प्रसूतिकाले सम्प्राप्ते शाश्वतसुतमुत्तमं सुदेवस्त्वात्मजे जाते जाताह्लादो बभूवः। आहूय जातकं कर्म चकार द्विजसत्तमान् बृहद्दानं ददौ तेभ्यः सुस्नाते द्विजसत्तमम्। नाम चास्या करोद धीमान् ब्राह्मणैश्वजनैर्वृत अयं सुत सुपर्णेन दत्त प्रेम्णा कृपालुना शरदिन्दुरिव प्रोद्यत तेजस्वी सुखसन्निभ सुखदेवेति नामायं पुत्रो सुतु मम वल्लभ। अवर्धतं सुत शीघ्रं शुक्लपक्षं विभोडुप पितुर्मनोरथै साकं मातृमानसनन्दनम् उपनीय सुतं तात सावित्रीं दत्तवान् मुदा संस्कारं वैदिकं प्राप्य ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः तत्तेजसान्वितो तेजे साक्षात् सूर्य इवाप्र वेदाध्ययनमारेभे कुमारो बुद्धिसागर सद्बुद्ध्यानन्दयामास स्वगुरुं गुरुवत्सल सकृन्निगदमात्रेण विद्यां सर्वामुपेयिवान्। वाल्मीकिरुवाच एकदा देवलोभ्यागाद कोटिसूर्यसमप्रभ तमालोक्य सुदेवोऽसौ न नाम दण्डवन्मुदा पूजयामास विधिवदर्घ्यपाद्यादिभिर्मुनिम् आसनं कल्पयामास देवलाय महात्मने। तत्रोपविष्टो भगवान् देवलो देवदर्शन चरणे पतितं दृष्ट्वा कुमारं देवलो ब्रवीत्। देवल उवाच भुवो सुदेव धन्योऽसि तुष्टस्ते भगवान् हरि यत्स्त्वं प्राप्तवान् पुत्रं दुर्लभं सुन्दरं वरम्। एतादृशसुत क्वापि न कस्याप्यवलोकित विनीत बुद्धिमान् वाग्मी वेदाध्ययनशीलवान्।
एहि पुत्र किमे तत्ते करे प्रस्यामि कौतुकं सच्छत्रं चामरयुगं कमलं यवसंयुतम् आजानुलम्बिनौ हस्तौ अस्ति हस्तसमौ तव आकर्णान्त विशाले च चक्षुषि मधुपिञ्जरे वपुर्वर्तुलकं मदीयं वलितरयविभूषितम् एवमुक्त्वा सुखं दृष्ट्वा पुनराहोत सुखं द्विजम् अहो सुदेव तनयस तवायं गुणसागर गुणजत्रु कुम्भुकण्ठ स्निग्धकुञ्चितमूर्धजम् तुङ्गवक्षा पृथुग्रीव समकर्णो वृषां सर्वलक्षणसम्पूर्ण पुत्रो भाग्यनिधिर्महान् एक एव महान् दोषो येन सर्वं वृथा कृतम् इत्युक्त्वा मौलिमाधन्वन् विनिश्वस्याब्रवीन्मुनि पूर्वमायुपरीक्षेत पश्चाल्लक्षणमादिशेत् निरायुषकुमारस्य लक्षणे किं प्रयोजनं सुदेव तनयोऽयं ते द्वादशे हायने जले मृत्युमेष्यति तस्मात् त्वं शोकं मा कुरु मानसे अवश्यं भावा भवन्त्येव न संशय तत्र प्रतिविधिर्नास्ति मुमुक्षुरमिव भेषजम् वाल्मीकिरुवाच इत्युदीर्य गतो ब्रह्मलोकं देवलोको मुनिः सुदेव गौतम्या पपाथ धरणीतले बिललापचिरं भूमौ देवलोक्तं वचस्मरम् अथ सा गौतमी पुत्रं स्वङ्कमारोप्य धैर्यत चुचुम्ब वदनं प्रेम्णा पश्चात्पतिमुवाच सा गौतम्युवाच द्विजराज न कर्तव्या भीतिर्भाव्येषु वस्तुषु न भाव्यं भविता कुतर भाव्यमेव भविष्यति किं नो दुःखमापन्ना नल राम युधिष्ठिरा बन्धनं बलिराजापि प्राप्तवान् यादवक्षयम् हिरण्याक्षो वदं घोरं वृत्रोऽपि निधनं गतः कार्तवीर्यशिरच्छेदं रावणोऽपि तथाप्तवान् विरहं रघुनाथोऽपि जानक्या प्राप्तवान् वने परीक्षिदपि राजर्षिर्ब्राह्मणान् मृत्युमाप्तवान् एवं ये भाविनो भावा भवन्त्येव मुनीश्वर अत उत्तिष्ठ हे नाथ हरिं भज सनातनं शरण्यं सर्वजीवानां निर्वाणपददायकं वाल्मीकिरुवाच इति निजवनितावचो निशम्य प्रकृतिमुपगतवान् सुदेव शर्मारिति हरिचरणाम्बुजं निधाय झटिति जहौ सुचमात्मजाद भवित्रीम् इति बृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे दृढधन्वोपाख्याने सुदेवप्रतिबोधो नाम षोडशोत्सवः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीश्यामनारायण हे मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।